Tsatsing lena re tlo bua ka matshwao a mookamedi kapo boss e abusive ho di-employee tsa hae. Re bona jwang ha re okametswe ke mookamedi ya abusive? Ke matshwao afe a re bontshang hore motho enwa o abusive? Letshwao la pele le ka o belaetsang hore o okametswe ke abusive boss ke hore abusive boss ha ena bokgoni ba ho amohela feedback ha etswa di-employee tsa hae, haholo ha feedback ena e ka ba e negative. Ke hobane abusive boss ke motho ya sitwang ho elellwa hore le yena ke motho jwalo ka batho ba bang, le haeba ke mookamedi fela a ka etsa diphoso. Ha a dumele hore yena jwalo ka mookamedi ke motho ya ka etsang diphoso. Ho tloha mona mookamedi enwa wa mofuta ona ke motho ya ka bang defensive, a tshireletse nthwena ye ho thweng o entse, ho fihlela ka nako nngwe a bile a shifta blame, a o jwetsa hore ke entse phoso ena hobane wena o sa etsa mosebetsi wa hao jwalo ka professional. Ke hobane kaofela ha lona ka go company ka mona le ansukudisa le unprofessional kaofela ha lona. Ha se motho ya tsebang ho jara boikarabello ha phoso e hlaha. Ha eba phoso e hlaha ho thwe ke ya hae, ho tlameha ho supuwe motho ye mong hore o entse phoso ena ka lebaka la motho a entseng ho hong ho itseng. Di-abusive boss ke batho ba sitwang ho jara boikarabello haholo ha phoso e entswe ke yena. Letshwao la bobedi ke boss e shoutang di-employee ha dintho di sa tsamaye hantle. O ba shouta a sa tsotelle hore na ba hokae. Ba ka staff meeting, board meeting, starting hohle moo ba leng teng, ha fela dintho di sa tsamaye ka tshwanelo, o sitwa ho dula fatshe le bona a ba jwetse hore ntho ena ha e ska ba hlola ipheta, ditaba di tlameha di tsamaye tjena. O tla ba shouta a sa tsotelle hore na ba tlo ikutlwa ba le jwang. Hobane boss ya mofuta ona e abusive ke motho ya sitwang ho controlla temper ya hae. Ke motho ya sa tsebeng ho dula fatshe a buisane le di-employee tsa hae ka tsela e ntseng e ba siela hlompho. Wa tseba boss e abusive ha dintho di sa tsamaye ka tsela ya hae, o tla qeteletse a omana ho a bileng a tla kgela le ditshoso ho di-employee tsa hae, kapo employee e tlamehang ho ongwanywa ho ya ka yena ka nako eno. O tla kgela ditshoso a mo jwetse hore ke tlo tlosa setulong sena hoba you are a failure, you are incompetent, you are unprofessional, you are disgrace in this company. O tla o jwetsa mantswe ana kaofela a o hobosang, a o mokang, a o shamang o le employee ya hae. Hobane mookamedi wa mofuta ona ha se motho ya hlajwang ke dihlong ho hobosa le ho rwaka di-employee tsa hae hobane a re ena ke mookamedi.